So, man and EFC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka the bad news. So, po dan ma pol gingeo an ma bayarida. La pena chair directs what boss me go team word pa riemu. Team boss me word pa riemu. Ne anoba ka ini tiga tij board gamente. Ka ini tiga tij board gamente. Pene tiya loka ni ino mere ba le kilu tiya chuli. Pene tiya loka ino mere ba le kilu tiya a chuli. Unyuki a chuli la wori. Pe wer dog teach mamigi upoke ki dano. Ne anoba. So boss me go team an pa deg in. Dak an no chwe chin mana te kere kumi mano wea ana bien officially. YouTube. Isanul mamega. Mako berichano ke blocking on it. Kono inye blocking. Kono ngao blocking. Awini waya ni koe blocking nama pa jomani. Ni o chan kono wora watch. O team boss me waka wichi ni ana te bad news. Ana te mo yaya lo ino. Awini waya ni initi celeb. Initi celeb. Ini ngeti an loka ngo makwa kwa ni ngere initi celeb. Ini ope ngone. So team boss me word pari on pe wek dog tiji ni opoke kachori. Pe wek dog tiji ni opoke kachori. Ne anwe. Anwe this time ana following Jafire. Ben Jafire dana manyang. Yes. Boss me go team yen weka wichi laga dani. Log mo eken ma ana beru ka da kere YouTube. Ka log mo kere ti log ngona chi boss me go team yen o mere kan. Ikere officially kan. Bin ka explaining bara chuli wako ngeni log ma an Honorable Chance Survivors aka the bad news o wajani in loka in wen loga poya unyo log miyu kel evident ma mege manyuro an mega ma ana peru ka da kari kumini wen evident na nyuro yin bene nyuto ke keni evident be dana wen ngeo ne anwa so an pa deg in ero ana way ni wer ini yupe so ka in na merni e blocking YouTube account ma mega ni timu fake ni timu ming mi agike boss mi team wa wichiri ene timu wrong ke koma na ene timu wrong so ana timu ya lo ino da ana ti celeb alo ino da ana ti adui alo ino da ana ti ngere mo te bad news bedon bad news ko ati was news un ma chala chore ngere mo ke mo views video ene so alinge bot boss mi team wa ona ma bayarida so an pa meron nyepu meng the corresponding money ni Honorable Chance Survivors ko ngage lor go la kan ma megane o team gwak wi mata awini wani ni ya o mer dongu vun ngone kwere o lanya Gilbert o team ini twer vun and man make way boxing o team an ke way boxing an ke way boxing o team ini twer dongu dano ko ini twer dongu ko Gilbert lanya ke komane team kapi inu dugi taka kapi inu dugi enene taka boss me team weka wuchi ni an machal aka the bad news tuna po beri yomi kumi matwal kapi inu yupe we po actually nama chima mega chwalu iri inbox mamigi a reply a mi nama chima iri ni kupe kera so ka ini tamro ni ini gwa ni ini ti celeb so ana the bad news ana ti celeb and Jimmy in a team in pay very select baraya, aka the bad news. In very select bar and aka the bad news, and the bad news. So la core style money makape in yabo YouTube account ma mega team. Boss me word pariemo. Team boss me word pariemo. Papi mare pe kwa na lo. Kan ini tamani ini gwa. Ini tamani lo bachuri ini weng ini marketing. Itamani ini gwa ana te bad news. Ati was news.